wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu bayede hawu siyakhuleka ninabantu ungayethu siyajama yabantu aphezu kwavela udaka siyakhuleka kumzukulu kathi kwathe kwanu phezulu wendlu izulu ukuthi mahadume enkala kuthaba liyamjabhiso webhushumpu lezala kwachonco ngananti ihaze likhulu la kunepa ngibhekele izindaba liyaxabanisa sithi bayede sivele phezulu sikhuleka emakhosini onke oswela endla nasezazi sikhuleka kogogo nobaba mkhulu bethu abasadla amabele phela ngoba ogogo sebekhona manjena sikuyilaba bagane umanukelana ayiso ingcosana na umanukelana usekho sekukhona ukhipha inkunzi nawo ukhona nje khulekani baqhawe la sisizwe siyalibuka yakhuleka ukubingelela isizwe sonke sikaphungana noMageba esikhona sibukela lolu hlelo eningizimu enyakatho entshonalanga empumalanga ithi ke sesibuyile singabafana bombelebele badlungana bombelebele sithi ngosani ke nizolalela nizobukela iliphakamise lolu hlelo lwenu yabo baba sukula mazulu siyakhuleka inabe indlula mithi usiswe sonke esisibukayo indlunkulu yonke nosulu wonke sithi bayede ngwenyama ihawula bento ngayethu siyabetha phansi kwavela ukuthi sifuna ukubuka umqondo wokhulukhulu bethu bakha esivivane baze basithatha lapha entabeni ngomqondo namehle engqondo nangobuchule nangobuyoncinco kokuhlakanipha kubuchule basithatha bazosenza yani bazosakha kuphi komkhulu phela ukuthi lapha amota ahlangene lapha abasiwele ingonyama lawo nto bayisivivane solwazi lapha indoda nendoda kufanele ukuthi ithathe lapha itshe iyophosa esivivaneni ngibona ukuthi ke namhlanje kufanele sikhulume ngesivivane ngoba isivivane kasisekho Nkosi yami ngoba isivivane ngeke usitholele okushini nalezi indawo nje lezi engenawo amatshe izivane kasikho kodwa ngenxa ukuthi mina ngisenofokothi ezikhona izinsizwa ezizohlakula isona phela kanye nedangabana elimile emasimini esizwe laphana ibona abaphethe amakhuba babatonda lapha yana awuhlakulele isizwe ngesivivane ukuthi into enjani sivivane uma singasisaka umuntu sisekhona izivivane sakwaZulu baba phuhla phansi njengekho yabo sivivana ngokusizwa kwami sizinhlobo nje mhlambe efile kweintathu cha umbuzo ukuthi sisekhona yini sivivane uyasazi lapha usayibona yini mayisekhona cha zivinjwa yini uba khona awuhlale eThebeni sisekhona sivivane yebo engisazi ukuthi ma nihamba uhambo bese kuba sesiya ngakusona bese thatha itshana nje lincane musufika maqondana naso sithi ngenhla kwendlela eduze kwendlela noma singezathi kwendlela uhamba ubheke nerutho olihamba buthi uthatha itshana buthi ukhuleka kulowo muntu lo owahamba emhlabeni wasala kuleyo ndawo bese kubekwa nje bese udlula kuze amatshe nje abe ingqumbane angokukhuphuka abantu babeyale bafika babeke itshe khona uma beyale bahla bebeka itshe khona zizinto bengaka babevivana ozaziyo nguswa ngendaba ngakaze ngiyibona kodwa khona leso mhlamba kwahambela umuntu lapha iqhawe elithile la shuwa kuleyo ndawo lo bebehamba indawo ezikude beya behamba uhambo olukude behamba ngenyawo beya endaweni ezizimpi usala iqhawe elithile selehlulekile ekulimaleni kwalo bedlule behloniphe khona lapho sala bekwalapho ngoba umuntu ofela empini akathuthwa lapho asiwe ekhaya kodwa kuthathwa umkhonto wakhe kuphela kuyiwe nawe ekhaya abasekhaya bobona ngomkhonto kufika umkhonto ukuthi abantu banakasekho kodwa isihlangu sakhe sibekwa phezulu kwakhe lapha kuleyo ndawo ethe yambiwa sokubeka isihlangu sakhe khona asale khona lapho abasekhaya bobona ngomkhonto bese beqala ukhaya benesililo babe nesililo hayi ngezwe emakhathini Masuku ngibona ungathi anganomcabanga imithi yakho kwaNongoma anganomcabanga imithi yakho nganoma ulele ubeke indlebe lapha uyasazi isivivane ngiswa besisho asekizivivana ngakini azange usibone noma usewumfana nje utshaye inyoni hayi ngangasibona ngoba phela isivivane elokhwaneni cha Masuku uyasazi nisivivane ya zingaki ivivane usehlakulela udonda lapha
lapha wazwajula kakhulu isivivane zingaki ivivane ozwa ngazo ozazi noma nje ozwa ngazo zintathu ififane esoqala njengoba beseshilo bebethi ma cha mana zingaki zibantu sokuthi ngikhole ngizokufaka kusona isififane esokuthi insizwa yayifika ithi ma isiphelelwe ukuthi isifile ibekwe eduze kwendlela owehlulayo lapho ahlule bekitshe kuphinde kube isififane sesibili sokuthi abantu abadala abangogogo babethi ma beyotheza behamba nezingane ezincane uma befika la betheze befice kuzinkunyane ezincane ezibekiwe lezi inkunyane ezincane lezi ayibekwa yibutho lesififana zedlula mase befika ke bona sebesifica lekhuwane lezi izingane la uma efika etheza ugogo abathe hawu nasi isififane lapha esasikhona usiyakwazi ukuthi kulesi sififana uselokhu kwalengane kuzinkuni cha ngathi kulokhu umuntu akezukuzwa usethatha lesififane nayo siyabeka uthatha lezi inkuni usezwakhe sivivane ke la inhloso yalo muntu wakuthi bebona ukuthi kwakuhamba abantu okay esesithathu isiphi esesithathu yilesi esikanomkhubulwana uma kade kucelwa imvula sikanomkhulu ebese kwenziwa ini isivivane esikanomkhulwana sikhona ke esinye esidalwe yini uma kuqala inkolo yamaNazaretha lapha yana kwaqala kwakhiwa isivivane ngiyabuya ke manje sesikhuluma ngevivane zangempela lesiyana uthi ivivane ukubaleka ngoba ngisafuna ukunibuza nanokubaleka kwevivane lapha nje bakuthiwa ke lapha na kumkhulu kusesivivaneni kungani kuthiwa lapha kumkhulu kusesivivaneni lapha endlunkulu indlunkulu okwakwenza kuthiwa kusesivivaneni ayikho indlunkulu eyake yakheka kwangaba lempi cha ngeke masuku lapha na kayikho indlu enkulu engathiwa ayinasezivivane ngoba wonke umuntu wakaZulu mlanje kulela umuntu umnyama umuntu wakaZulu yonke into yakhe ilaphana laphana shuthi ngakho ke asakhulume ngetshela ngempela ke yonke into oyitholayo uyathatha uthi hawu ake ngiyesivivaneni sakumkhulu khona ngoba phela amadoda abehlala lapha na endlunkulu ehlala isikhathi eside yabona uma ubona ebenemizi nje engaka lapha namadoda yingoba benjani abehlala lapha ngisho uma belethe ukudla lapha yana yabona yingakho kuthiwa amadoda alapha la umhlalandlini isivivane sakomkhulu lapha ngoba ayikho indoda engekho bayiqhube inkomo yebo la mayethu inkosana kayiqhube yebo inenkosazana qhubeka donda ayiqhube inkosazana yakhe iye lapha iyozifika bese sesigodlweni sesigodlweni bazehlala khona yosezigana ngesu lesilo ukuthi alibuthe elithile maligane lelibuthe elithile insizwa maligane isihlezi ngonyama iyasa umfana wasekugcineni wezwe ukuthi umfana kasibani bani la yinga babuya ngoba ngikuzwa kahle ngikhuluma uqonde ezivaleni baba ukuthi yingakho ugoqeke manje ukuthi yingakho kuthiwa afuma ukuthi yingakho ke endlunkulu ngoba umuntu oqhamuke eningizimu nasenyaka sentshona ngempumalanga uphelela lapha yebo uphelela lapha yingakho kuthiwa kusesivaneni lapha ule umasu uyawazi umkhosi wesivivane oba lapha na endlunkulu ayawazi usho kanjani uyawazi umkhosi wesivivane ngoba siqala ukubona emkhosini wesivivane nawe lapha umkhosi wane siqala ukubona ngakuwo lapha manje uyabona ukuthi uzoganga emoyeni ubukwa isizwe uyawazi umkhosi wesivivane lapha ungazikhululela isizwe ngalo umkhosi uthi usho ukuthini umkhosi wesivivane ungowani oqala ungowani umkhosi wesivivane ungamakhosi kanye nentukazi lezi esehlatshwe yiva zihlatshwa yinja ngeva kungayithathi kuyike lapha yabona sizoya etolo bese siyabuya ihawuni labentonga yethu siyahamba siyabuya lapha indaba esezivivaneni sayetolo ungaye kobukopopa ehlala la kwaZulu.
ihawulela bendlula into emusa sihambe sabuye lapha la sizinsizwa madoda lapha indaba isezivaneni lapha lizothatha intambo futhi lapha ngiyiphose lapha kwanogoma lapha kumaduma inyanga enkulu lapha lomkhunkuli umfuka masuku lapha lapha baba masuku lapha akuhla kuleli sizwe ukuthi ke inhloso ilapha lomkhosi lona ngoba ukhona umkhosi wesivivane ukuthi inhloso yawo yini inhloso yalomkhosi wesivivane lapha yana inhloso yomkhosi wesififane usuke kukhulunywa namantombazane asuke esehlatshiwe yifa yebo uma ehlatshwe yifa abanabantu abangomama abafike bebanika indlela yokuthi njoba sebekulesi simo sebefana nabantu abalokhukana akwathi lapha abona khona akusho ukuthi baphelelwe ukuya phambili yebo bebakheke ukuthi uma usuthola umuntu awungathi lento owathi awungathi lokho owangena kukho eqaleni uphinde futhi ukukwenze lapho inkosi yamaNazaretha eyagcina isithi amantombazane ahlabe yifa noma intombazane eqhamuka isiqabula mbeleko akusesiyo iqhikiza isilitshitshi sokuyinkosazane yentethelelo uma sebefika la bafike bebakhele lokho ukuthi lesi silingo noma leyo ndlela abathi mabengena kuye yafika yangalunga kufuneka ukuthi ke manje umuntu ngalesikhathi eselungiselela ukuthi uthola umuntu akabe nendlela yokuthi lo muntu osakuye usaneqiniso yini engashaywa induku kabili kulungileke ngoba udaba usesivivaneni lapha lokuthi yikho ke lokho sikuphike siyakha isivivane into enjani isokwakha isivivane ngoba ngesikhathi ukhulekela inkomo zakhe momfana usuke nawe lapha wakho uthi ngoba amatshe ayethi amatshe phela yebo cha ngithi amatshe phela ayawa lapha uthi sibe sikhulu sibe ngake isivivane ngenxa ukuthi abantu bayasihlonipha nathi ke siyafisa ukuthi njoba sikhuluma kube indlebe ezibukhali zizwe ukuthi inhloso yethu awukukhuluma ngomlando nje kuphela ukukhuluma ngokuthi sakhe isizwe esibhedlikile umuntu obeneshwa wangalibuka lelo hlelo ishwa lakhe lelo akekho kwethu kodwa ke ngiyethemba basebebaningi nabakwala lelo hlelo ngoba uma ngihosha sibe la ku 12 million abantu ababukela udlungane wombelebele baba lapha uma sukuveza ukuthi inkosi yamaNazaretha yathi lapha inkosazana yani yetethele kodwa ngithi mina aqalanga ngayo umuntu owaqala ngicela ukuthi umuntu yilembe lathi laba abantu laba liyabathethelela bengabe besabula ngoba babebulawa ngakabikho ngenxa yokuthi lona kalibuyalanga alibulwalanga benonandi lapha bathola ithuba lokuthi bephile ngoba intombazane mayizalele ekhaya yayibe ibulawa kuthola lapha izale lapha ingakhishiwe ingayanga ukoqhuliswa lapha kwangabikho konkeke lokhu lokho sekukho lokho kuthiwa imishado ukubuza abantu abanye bekuze nje abantu amadoda amabili noma amabili bezoqholisa ingane yabo lapha njalo sikube sesivaneni kwakhiwa njalo kwakhona konke lapha baba ikuphi lapho ongangena khona nje lapha esikhona ngingangena lapha kahle lapha emakhosazaneni la yebo ngoba umqalo wendlela inkosi yamaNazaretha wakubeka nje ukuthi ahanjwe ngale yandlela yelembe yebo ubengasho ukuthi intombazane mayisinjalo ibeqhutshisiwe lapha ngempela yebo umuntu oyimekezisile isekulo muntu lo hayi ukuthi uzogaba ukuthi uzolobola akayiqholise njengoba seyiqholisile nje ke isizokwenza yonke into eyenziwa amakhosikazi ingene nasesithebeni akangeni umuntu esithebeni uma ngaphela iminyaka emashumi amangake uma sephuma ebuntombini sephumile esithebeni lamakhosazana akangene futhi emakhosikazini yebo manje ke uthi kushabe iqholise lenkosi seyihlatshwe yifa nce ingene kulesa sithebe samakhosikazi uyobona wenze njani okusasa omkhulu bayeke benze nje abalamana umkhulu wami nomne wabo bamqhubu anti kulungela sifuna ukuthi uqhamuka sokwakini sifuna ukuthi ukhulume ngalento esifuna ukuthi angithi njalo bayikholisa bayisakuphi kulesa sivi uqhubeka wena wahlala khona kwagana khona lapho ku-anti inkosi ifike yenza leyo nkosi yamaNazaretha abantu lababandisa ukuthi ke
bafuna ilobolo bona ngenkathi emlobola ke lo muntu usehlezi ke manje usekhungathekile akayindawo akayiphambili akayimuva ngoba lo muntu lona uyanqothula mhlawumbe akayinqothula kodwa uyazala ingane yini unqothula uphela ethatha u20 rand usala lapha uyalobola utho unqothula lokho uqothula uthatha ukhipha lapha ukhipha unkodwa lapha ekhuthulule kodwa uma bekwenzeke ngaleli aso lika noDumehlezi noDumehlezi ubesethi leli butho lonke aligani kuhlezi intombi hayi singayi lapho sesivivaneni ngifuna sibeke ngathi lapha siyalungisa sibuyele ngoba yonke lento engamanina leyani isivivane lesani ubuke into abayiyo ngathi sesuka besuke evivaneni zangampela sesithatha sisibeka sisibitha sebuka kuphi lapha lendlunkulu yabona vele ukhona umkhosi wesivivane khona lapha endlunkulu lo mkhosi lona usuka lapha nje uyapi uya Maxibeni emakini eThebeni lapha yana zivivane zonke njalo lezo lezi yana ngoba ngesikhathi behlangane lapha la kungungwe isithebe isivivane lezo sisesivivaneni yonke lento esikhuluma ngoba sikuphi sisesivivane kuze kwakhekeni izingane zigcine sezinjani semthethweni zigcine zinjani zidlala kuphi egcekeni sesisikokela zakhe izindlu zize zigcine zinjani ubona inkulu lento akayincane ngoba kwakuthiwa lapha izingane zehlala khona uma kwenzeka iphutha zangana kubahlala egcekeni zakhe izindlu egcekeni ungafiki uyikhahlele lezo zindlu lezo bacela babize bafowethu babize ngabafowethu ngicela umusi yona ke niuthuthe ngizonikhombisa phela lokubeka khona busikhathi usuyibeka lapha inxiwa lazo zehlala khona uma uyikhahlelile ngeke uwakhe enhlobo umusi wena uyobe sabekela uthiwa unxiba kalimi kwambuwe uthuthe lapha ngathi uyokwakha lapha usuganile wabhidliza umzwe ingane wabhidliza umzwe ingane wamadlozi lawa abantu abakhulu impela umzwe wengane ujwayele uba ngapha lokuzane ngapha lapha sizoqhubana nenkulumo sibuya ezitolo ihawuni labendlu lami sihamba sayetolo futhi hlala kanjalo nje ningakobukopopayi umlomo pepepe ngomadululu awusesambe sabuya sezinsizwe lapha la sudlwa nombelebele manje singabafana abakhona la ekhaya kwi261 lapha kwashushana la ukuthi lapha lathi kwathi mina nawe kusho imvuma lemvuye kweliphesha uhlanya uqobola selafika la ekhaya ngeke ngibuke lapha emakethe sakwala ekhaya umfowamchunu ungizwe lapha la indaba sezivaneni lapha suku lamasuku yini lento ebangukuthi uma ngabe uthatha itshe uphose zivaneni ukhutshane ubambe ngani ngotshani bese uthimsela uphose lapha awuhlala eThebeni onyena iphumule ezimakazini lokho okwenza ukuthi kuthathwe lekhukana kuthathwe utshani buthathwe ngesandla kwakubalekela ukuthi isififane lesi njoba lento kukuhlonipha lo yamuntu nokuthi ngiyobubeka kuyinhlonipho ukuthi lokho engakwazi ukuthi kunamathele kuwe ngoba lokhu kuba isififane nomunye ufike naye enze kodwa lokhu kwenza ngokwesimo sesififane kusuke isififane esikhomba ukuthi akusikho esomuntu esingani noma ngibani owedlula eduze kwesififane esesizwe isififane lapha masuku yazi ngifuna sijulele lenkulumo lena ngoba inkulumo singayikhuluma inkulumo esingayinakile kodwa sifike siyinake kwathina esikhulumayo lapha baba lapha izivane mawubheka siyenye niyenhloso uqinisa isizwe ngoba uyabona isizwe manje sitekenteke ivivane ingane zijayisazi zivivane awukhulule lapha na baba ngingafakaza lo ukuthi khona into ewumkhuleko osemoyeni wokhokho bethu ukwakhiwa kwesivivane ba yabahlanganisa impela abantu noqhamuka esweni elikude manje sedlula la ukuthi isivivane lesi futhi usethe hamba nje wayebeswa abantu bekhumenta besivivane kodwa naye unesandla lapha izikhulu lentaba
izikhulu benkulu ingamatshe wonke umuntu ayahlinze eqhama kweli engazi ukuthi angena kulesi kodwa sikole nje mabedlule nasivivane uthatha itshe aphose esivivaneni lapha ngoba kuthiwa nje nawe uzophose esivivaneni uyazi ukuthi baba njoba imsakazo lena sikhuluma nje kuyona lapho uzwa kuthiwa hayi phose esivivaneni mawungabuza nje kwakuyimsakazo emkhulu nje lena esakaza ngolimi lwethu uma ungabuza isivivane uzokuthiwa ngoba ngeke akhuza nje ngelinye ilanga lapho ukuthi ungathi idlala indima idlala sikhuluma ngani ngesivivane nabantu abangabasakazi futhi abasakazi ke balibulela izwe yazi ukuthi abasakazi abanje babona nje besakaza la mhlawumbe ungathothi abasakazi bathatha abasakazi abasebenzela isizwe bonke laba basakazi nje ngoba kuyaholwa bavele kuyibona futhi ababulala isizwe kunabasakazi ababulala isizwe abangasakazeli isizwe ngolimi lazo abakhuluma umala enhleki yazi bese kuzoba yilento lezi ithupha lezi abantu bahlanya bonke emakhanda bahlanyiswa yilezi ilamafoni kodwa bakhuluma kodwa mongambuza ukuthi yini sivivana lapha kabasazi lapha baba Masuku ngiyakuwe manje la qhawe elikhulu lapha yana lapha isivivale njengoba uzibalile ukuma wazo lapha yana inhloso enkulu ke esesiyaphindwa ke manje nake sesiphuma sesiyangale emakhosini ke lawa amakhosi njengoba aya azi ukuthi amaqhawe awo asalile abantu ke abasalelwe amaqhawe abo bebenza njani lapha abantu ngoba bakuthonda sithena nje kuya nomkhondo wakhe umuntu uma ngabe umuntu oshonelwe umuntu wakuwashiwa wagcina sesiviva igcine ihamba igcine ifika lonto leyo akucente kulondawo lokho umuntu wakubo uma sekufikile kwakhiwa lesi sifane ngesikhathi kufika lo mkhonto usalapha ekhaya ngithi kwakuyiqhawe lezi uthi ungakhala uqedwa lapho lo mkhonto awungene ekhaya ngoba ungena kwawe ekhaya usuka umkhokho ukuthi lo muntu ufele empini kuhamba kukhalwe kulikuzilwe lezo nsuku ezisilwayo zokuthi kwenzela ukuthi ngoba fele akasekho uthathwe lo mkhonto kubuyelwe nawo khona lapha la esifanele kuthiwa nobona ngesivivane kwathiwa nobona ngesivivane uma kufikwa lapha afika bonga umuntu ngayibonga ayebongwa ngazo egiya uma yeqeda lapha sekuthiwa ke qhawe njengoba sesise lapha ke siyazi ukuthi uhambe lapha emndenini uphethe nasi isikhali namuhla njengoba usibona sisisa la sesiyosigeza lesi sikhali sicela ukuthi sisuke nawe la sambe nawe ngoba ngeke sisigeze lesi sikhali sodwa wena ungekho uma befika naye lapha kufike kumiwe ngaphandle kuthathwe ihlahla lomlahla abantu elilanda umuntu athathwe ngawo okokuqala nje ufike lo muntu mase ulukhuwa athi uzofana lungiselwe umcimbi wakhe ufike kuthiwa ke leli nxeba owafa ngalo lapha sizolivala sicela ukuthi yonke lento ngoba sesikuhlanganisa nomndweni musukuya nalomthwalo mana ke sikuru Masuku yanqanyulwa nomkhondo walensizwa wenziwa njani lapha uveza nawe izinto isikhathi isihamba awunqanyulu ugezwa kanjani lapha lomkhuba ngesikhathi lomkhonto ufika lapha ulokhuka esa lapha besa naye ngehlahla okokuqala nalomkhonto okokuqala nje jobesa ngithi usangale yampi ayivele ihamba uma isefika semenayo lapha ngaphandle ufike ame lapha engangeni egcikeni bese kuthiwa ke zibanibani sikuvala nanti inxeba kanti ukuba uzokwenzela izinto kanti wasikufaka ekhaya kazi kube sikufaka ekhaya bese kuthiwa sikuvala leli nxeba lelafe ngalo le bese kuthiwa nasi ke lesi sikhali sicela ukuthi njengoba sesikufaka singena naso ngoba wawuphume naso siyakwethula ukuthi ungangeni ubusuqeda abantu lapha egcikeni angithi uyayibona manje uma sekungenwa lapha lesi sikhali naso sinento esigezwa ngaso ukuthi singabi nalempa ayephume ngaso sibhudliwe yini manje sisifake wena ibhudli ihleza ngento uzosho uthole kahle siyabhudlwa asiphulwa vele cha sengithi ukufakwa ibhudla ngithi ibhudle ukufakwa lapha esikhaleni lapho ukufaka ihleze kuthiwa uyabhudla lapho ngoba kufaka ibhudla cha ngalesikhathi sisenakho
kodwa isikhathi sokugezwa angithi siyasuswa lento ngoba asikwazi ukugezwa sifalile bese siphinda futhi sifakwa bese siphinde futhi sibuyisele yabe sekuzongena kaze sekuzongenwa nasekhaya uma ukuthi indoda ebiyasiwa noma indoda eganiwe isingena nehubo lokungena nayo lapha egcikeni umfana kanali ihubo yengayi lapho buseza kahle ungayi lapha emfaneni manje uma ngena lapho kungenwa nehubo kufikwa lapho uma efika lapha before angene nje bese segcikeni kube sekuyiwa lapha eduza kwesimba gawula ibheke isikhathi sihamba usuqedela ke futhi kube sekuyiwa lapha sokufika sokusho kuthiwa nina abasethini nangu mana ngiyakubamba sokuqedela ke iveti zayo ihawule labendlu lapho yamakhosi iyayikhipha elibomvu ikhipha nje ilala amankani awushiya inamba zakho awufake inamba zakho la 071 28 20 242 zinamba ikaMasula hayi mabe zibathi indaba bofakwe ezami akungivalelise esambeni iyavalelisa nina benkosi enkulu yakithi eMashobeni nina bakaMhlombane vume ngentaba umlandeli webhoda ecentswa ucocithini magwaza lo shaya zaxoxa sabungena ethwele idlolo endlunkulu Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokusigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdubeke uzokusiza imvunulo yabesilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi